Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah An-Nazi'at. An-Nazi'at. Ada Bu Rini di pintu 2 Taman Mini Jakarta Timur. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. A-nya agak apa ya, penekanan dia di ain. Wan nazi'ati gharqa. Ain. Lagi. Wan nazi'ati gharqa. Iya, tapi nanti dengerin sendiri. Kayaknya ainnya wanaji'o, jangan wanaji'a. Kayak jangan tapi a. Wanazi'ati gharqa. Ya, bukan bukan a. Kemudian. Ya. Wanazi'ati gharqa. Nah, gitu. Ya. Wanazi'ati gharqa. Kemudian. Wanasyitati nashta. Wanasyitati nashta. Kemudian. Wasabihati sabha. Wasabihati sabha. Kemudian. Wasabiqati. Bukan wa, ini mah fanta. F. Astaghfirullahaladzim. Fa. Fasa. Fasabiqati sabqa. Fasabiqati sabqa. Kemudian. Falmudabbirati amro. Falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uhar radifah. Tatba'uhar radifah. Qulubu yauma idin wajifah. Qulubu yawma idin wajifah. Absaruha khashi'ah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Jangan aida artikulasi a-nya jelas a-nya ya. Ya, aida. Aida kunna. Salah. Ya. Aida kunna idza. Betul tadi. Aida kunnya gunnah nanya matobi'i. Dua mad panjang. Aida kunna. Aida kunna idzaman nakhirah. Aida kunna idzaman nakhirah.
Qalu tilka ading Ading mana ada ading, idang. Astagfirullah. Idang. Qalu tilka idang karratun khasirah. Qalu tilka idan karratun khasirah. Fa innama hiya zazratu wahidah. Fa innama hiya zajratu wahidah. Fa idza hum bisahirah. Fa idahum bisahirah. Hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithu Musa. Nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tawa. Tawa itu kakek sudah tua, giginya tinggal 2. Bukan tawa, kalau tua yang ada di masjid itu tawa buat ampli. Ini tua, cuman pakai to, tua, bukan tua, tua o. Ayo lagi. Nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Kemudian Idhab ila. Jangan ilzal. Idhab zal. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Fakul halaka ila ang tazakka. Fakul halaka ila ang tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Fakadzaba wa asa. Fakadzaba wa asa. Tumma adbara yas'a. Thumma adbara yas'a. Fahasyara fanada. Fahasyara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhodatahu Allah. Fa'akhodahu, jangan ada fa'akhodahu tuhu, nggak ada tu'nya, itu hadada. Fa'akhodahu Allah. Fa'akhodahu Allahu naka. Betul. Fa'akhodahu Allahu nakalal akhirati wal ula.
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Inna fi dzalika la ibratal lati may yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Kemudian Rafa'a samkaha fasawaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Wa aghdasha lailaha wa akhraja duhaha. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja minha ma'aha wa umur masih begitu ya. Wa mar'aha. Artikulasinya ada beberapa yang wawor ya, suaranya yang artikulasinya masih kayak harusnya woi saya di sini. Oi saya di sini woi. Masih ada kalau istilah orang Sunda mah masih ngosom katanya. Ngosom apa ya ngosom tuh? Jadi artikulasinya agak bias. Oh saya di sini, oi Burini. Di sini Burini, di sini Burini. Gitu. Masih. Insya Allah terhilang. Ya boleh. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian. Gimana Pak Ustaz? Ya, tinggal dilatih aja nantinya, insya Allah. Lanjut apa ulang Pak Ustaz? Dilanjut, wal jibal. Wal jibala arsaha. Wal jibala arsaha. Mata alakum wali an'amikum. Mata'alakum wali'an masih begitu ya. Wali'an umikum wali'an Coba diulang. masih bobor suaranya masih ayo. Mata alakum wali an'amikum. Gitu Pak Ustaz. Mata'alakum wali an'amikum. Fa'iza ja'atit tomtul kubra. Tomatul bukan tomtul. Astagfirullah. Tomatul waladolin itu ya. Tomatul jangan tomtul.
Iya. Faida ja'atit tammatul kubra. Udah, tapi belum nyamber ke mimnya. Oh, belum. Faida ja'atil tom tom karena mimnya juga gunnah. Wa idza ja'atil tammatul kubra lagi. Faida ja'atit tammatul kubra. Kemudian Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Gitu. iya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Kemudian Wa burrizatil jahimu liman yaro. Waburrizatil jahimu liman yara. Kemudian Fa amma man togo. Fa'amma fa'amma ma fa'amma ma tagha Wa asarul hayatad dunya. wa atharal hayatad dunya. Kemudian Fa innal jahima hiyal ma'wa. fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian Fa innal jannata hiyal ma'wa. fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka anisa'ati ayyana mursaha. Soalnya panjang. Iya, soalnya panjang. Iya. Yas'alunaka anisa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kemudian Fi ma'anta min dzikraha. fima anta min dzikraha Ila rabbika mantahaha. mung bukan mang. Mung. Astagfirullahaladzim. Iya. Ila rabbika muntahaha. Ila rabbika muntaha tahaha diulang. Ila rabbika muntahaha.
Kemudian innama antamu di rumah yakhshaha. innama anta mudhiru man yakhshaha. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Nggak nyampe. Iya, harusnya dibagi dua. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Bagi dua coba. Ini sampainya. Ya, sampai lam yalbasu. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu Iya. lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. Bagus, tinggal dilatih. Saya kasih nih. Sudah ada tulisannya kan? Silakan. Iya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Am yatasa alu. Kok am sih? Kok am? Ya. Kalau ketemu huruf mati nyamber betul. Kalau ketemu tasdid nyamber dan dibaca double. Kok am? Amma bukan am. Bukan am ya tasdid. Amma. Ya. Kan itu tasdid. Iya Pak Ustaz. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Anin nabali salah. Nabalil mah kabalin lain lagi, itu kabalin ini mah nabail. Kabalin mah lain lagi. Anin nabail. Iya. Ada Makanya kabalin. salah saya asal. Jadi kabalin. Nabail. Anin nabail azim. Anin nabail azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Jangan mah, tapi muh. Ayo. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Iya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun. Tuh, kala soyo, kok soyo saya. Iya coba. Kalla sayalamun. Gitu Pak Ustaz. Masih kurang. Kalla sayalamun. Tsumma kalla sayalamun. Summa kalla sayalamun. Alam
Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil, ketemu huruf mati nyamber, ketemu tasdid nyamber dan double. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian Wal jibala autada. wal jibala autada. Ada telepon. Ya. Ada telepon? Enggak, biar aja SMS Oh, WA apa? oh WA, iya. Oh, khalaq. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumak. Wa ja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna laila Masuk. Waja'alna laila libasa. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna nahara ma'asya. Waja'alna an-nahara ma'asya. Wabaina Salah. Wabanai. Konsentrasinya terbagi. Wabanaina fauqakum sab'an shidada. Wabanaina fauqakum sab'an shidada. Waja'alna sirajan wahaja. Waja'alna sirajan wahaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Diulang Mbak Ustaz ya? Iya, boleh. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Wa jannatin alfafa.
wajannatin alfafa. Inna yaumal fasli kana miqota. Inna yaumal fasli kana miqata. Kemudian Yauma yunfa yauma yunfagu fis yauma yafakhu yauma yang yung fagu fis yauma yung yauma yunfagu fis suri fatatuna afwaja. yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Wafutihatis bukan wafutihayatis. Wafutihatis. Wafutihatis sama ufakanat abwaja. Salah abwaba. Astagfirullahaladzim. Afwaja yang tadi. Iya. Iya Pak. Wafutihatis sama ufakanat abwaba. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Nih 19 dulu ya. Nanti diulang-ulang lagi dari awal biar bagus, biar mantap. Udah bagus kok, tinggal artikulasi itu. Kadang-kadang mungkin karena belum terbiasa ya, lisan Arab aja jadi masih ada sedikit. Tapi banyak bagusnya daripada salahnya ya. Alhamdulillah. Konsentrasinya mungkin terbagi kemana-kemana. Sadaqallahul azim. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.